أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هفتايج هم دوهج ري عشانا ما دفعوغا ممسكتوغا كوري مجندني حديث الموجه كل أستك إقولتم ميار أقول من كوري مجندني صحيح بخاري جه شرحها جه ما تشواه كذا كم جندا كل أستك أول دنا فان مي سلسلة أقول من اختيار كف ميبني صحيح بخاري جه مختصر فتك أهمي ما تكرار حديث تا مي شرحها كتريجا نهمنن يكون إفس حالك إن شاء الله أقول منك مولي صحيح بخاري جه شرحها يكون إفس كا ونيك من نانا أقول من ميبوك تواكدكم مجندني أنس رضي الله عنه روايتك بهيكتو أنس بن مالك رضي الله عنه روا كرفني كيف ودالوني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان بروايته أن بروايته ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن ينقذ في النار يقذف في النار. أول دنيين رسول الله صلى الله عليه وسلم إكل يغفان ونغنى دفمغا بينن كرفا أسلوبك عدد فرتن بيان كرف إهم بما تينكمك حديث كرف إهم أقول منا تين كنتكي كباكن دنگتو متكا عدد غفرتم هيفت إغوتا السبع الموبقات هلاك كرنوي فنوتا فنا كرنوي هاي بودو فافي إن أقول من نعى هاي فافي واكن بودو نوركاتريكم بودو إيجي وريا نوتا إفافي أراغا نميها هلاك وجين هنگادان إم عدد هم كرن أقول منا فرصة لبيجندان إما تين كم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كرفني إيمان كم غفوني ميرو كان أقول منا إتين كان أقول من كيبا هورجيا libigendan hagigatuga iman kamuge foni miru kame bunevuni magon dennevin ege muradaki ham hagigatuga wes ihsas kurevigendane iman kamuge ahul veriya sobaki fonikan kamuga wes adi miru kan kamuga wes adi ladzatu kamuga wes min komme kamki hita kurve ihsas hashiganduge gunawantakun hita hame geneste message ehmwima hita libigenda hingama jehuma ufala لذته جسوبون أي فوني ميرو كمك كموجا إني إحساس كوريجين دان أي دولون إن رهبلا كائتش فوني كما ميرو كما فربودا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم أي إن هوريا فرات كفر إنا لو بوا دفراء كموجا نوتا إما لو بوا دفراتك الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم كمغا أنا كاريغا بجك مفانا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ميهك لو بكرا كمفانا تميك دك لو بوا كمفانا ما أنا لو بواني همكني الله تكا همي ما أول دنا وافوان ميتانو كشارهاga أقول من ميهك دك لو بوون كندا علم في الله سبحانه وتعالى تكاي إيجا نكولوس أنانه مية كده كي أقول من رولي أرمبانيوس الله سبحانه وتعالى تكى مي عقيدة إك مي عقيدة أصله تكتره همنه أصلك أي الولاء والبراء الله تكى بيكا غلوم بيفما الله تكى بيكا غلوم كندالو أي إسلامي عقيدة وارم مهم كم هم بقين الله سبحانه وتعالى وحيك روافني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباهم كذلك فانك فني ودين نغنى نتبايك
نفنانته الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم عداوة رواك مبانما الله شاء آخر الدوهن إيمان وجم واميهكو إن فراتك اللو بكرنكو أي الله نوت إله رسول صلى الله عليه وسلم يا هنغرا مكرمانك عداوة روا ميهك مبانما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الله إله رسول صلى الله عليه وسلم يا هنغرا مكرا إدفرات فرسار كرا إدفرات رولي وري إفس فراتك مدوغا لو بواتي الله شاء آخر الدوان إمام واميهم قترين ميهك عليك فران كفنوري نغنوان ولو كان آباؤهم أي أبامهم ما بفان كمغاويس ما بفان كمغاويس الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم مچن عداوة تركن رولي كان هرج كم فانما إفرات الذكر ومن لو بهم هد النوانه أي هتوجه روحما إكوجا أننا الولاء جلوبي مانكي غلوم بيفما غاكم بيفما هتوجه إتريجه لوبي أوجه نوان وجين صحابي بيكلون فرا بروغمنا فينيجن غوسفا واني إكا بيكلون إكن ثابت كورفافن وبدرجه بدو هنغراما أقول منا فينيجن ديي صحابي بيكلون ترين مهاجري بيكلونا بيكلون إلاتك إدكولا كورون هنغرامي غتب قريش وانغا غاهول ورينكي مهاجري بيكلون آيلا ebekanunge bafan tibi ebekanunge beben kokkoen tibi kafan vestibi e hangorama ga ebekalon dakka devi imana kufura de meduga wani mi sabitu kanka ehem begin umar radiyallahu anha be gotu riwayagin asfawe ekade gafanu widaluwi badruga hangurama ga makka ga mushunga tereng asirun gotuga ifemuno mihunna meduga kanta qur'ani kinetto rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashwara kurvindo ekere fanu vidalu e horiha emmenge bota kanduratakum wakikollume oti timan kade ge fanu ge ebene miyaku qatul kullahu shi Abu Bakar gefanu kade gefanu ge evene miyo qatul ko rabbash mushrikun dekku mattake timammenge kurimatiga imana kufura demeduga wani mitafatuka nuwata Allah ila rasula sallallahu alaihi wasallam wacha adama etrikama kunikunna nikutumuge terega himeneni mamba fana darina gatima ga mihun kamugawis timamenge hituga emihunna meduga rahman no nanik eme on korin danno mongan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekolna mashwara korvi ei furatama kandi ufirigen koron hangurama kamuga wati hangurama ga asirun gotuga hifewno mihunna medu muamala qur'an gotaka be gotu mashwara korvi egateren abu bakr gafan fada be bekalun ebamiyunge atun fidai gotuga badalu atul mafudu kulluma khiyal devi إنما صلى الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغا حكم باوا لفافا وني تيمان إلا قدرتوغا ميغي كورين كند إلفا نوانما ميدو تيبه كنون تين إمي غتا ميدوغا الله سبحانه وتعالى قدرتون عذاب باوا لفني إكما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر فانو كيرت قرفو من جندبي سوبكي الله سبحانه وتعالى إتابوغي بسفلو وحي قرفوا فواتيبه asirun gotuga ifewno mihunna med Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga wani ya ekibis ei ebamihunge le bimmachan ohorwadon kamuga anga wafati ehmima ali radiyallahu anhu ekede gfanuge bappa aflaki haqiqatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ehitere wadagenne himaye devvi adi ekerefan sallallahu alaihi wasallam makka ga mushung faratun anna mundiya aniyatakum dur korevumuga horhe gotuga hori farate abu talib enamas kufuru ga matiga
duniya duko diuma guligen adi ge fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuga denne wi kamang asfabe mata ammuka الشيخ الضال مغفر دفاوا كديغ فانوغي بودو بيبي مروج اديغ فان كديغ فان بابا فلا بهيغتون افدان فيدالو حقيقتكي ايمان كمكي ان هوريا كمكا تفاتو غولو من فدادكم اهم مؤمنون ابيكو نبيكا لوبي وانجين Allah hattaka algon men ekakon ekaku deke lobi maki ei kurir algon denne fadan waram matweri amale embe rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurava fani e lobige sababun matweri kama makkan algon men libigendak awon kurire ga denne win loibaki algon men insanun ge terega onna kameke ekaku aneke deke lobi maki algon men kurahivwa algon men kuram beenum wakam ekamaku komme fahara ko algon men ge lobi deveni edinun hagguwa farata kanu algon men muslimun kamuga wati algon men ge loibba algon men ge alalum algon men ga kan khas kon hituge mawaddatu adi wala ga kan bawwa hituge fumminun قدرك اللوبدي هدم واني الله سبحانه وتعالى تك إلى سبحانه وتعالى مغوغا بي لوبغي غوتو ام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواف احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله الله غدتن ام لوبتكم بودوغم وا عملكي اي Allah hattaka lobiyuma Allah hattaka rulirume hema lobeti akhunne islam diinuge aqida ge muhimmu bay gotuga kandeli fone gon ko denne fadan al wala wal bara nuwata Allah hattaka miheka gulum bevuma hama ila hattaka miheka nuwata bayaka gulum kandado mi algon menge macha wajib ge mbaka ehennon kama wana magon menge da'wa ga الله دك نوت إله ورسول الله صلى الله عليه وسلم دك لو بما كما دعوة كرمون دي كم جاويس أقول منا كربي معاملات جا إدفاراتا عداوات إدفاراتا روليبري إدفاراتا هنغورا مكورا فرات كام يدوغس أقول منا لو يبا كلونو بيفيجين هنجدا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم جه أريهم أسفا ehem bas fulegga asfawe ekayfano hadith kurevi kama Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu vidalwani ei Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu ge ariha miha ko as dannawani dimishke miskita wem bekale tabi bekale abi Idris al-Khawlani vidalwani miskitere mistakun waki bekalege kariya gos e bekalege karing masaltoge emme fohoge nimmun die timan ei kaakuto suwal kurumun bune ei Muadh bin Jabal den ane duwahu timanna miskita gos Muadh bin Jabal baddal kurawwa edekunu waakato terega ekare fana salam kurawwa timanna den nevime wallahi inni la uhibbuka lillah Allah hattaka timang kadek found ke lobe wame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hon asfabe mihe ko Allah hattaka lobe wa kama wana ma ekan enage akhayan enguma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas fulami ekama argumenna irshad devo afani ehmi ma edwa ku sahabe be kalaku ane be kalaka behe gotun ekay fan arihuga dannawani timang kadek fan no timang miweni bekale deke lobe wada gannam ehendu rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi tiba ekan ena angafin hiya manke lobe wa kam bayan kurabba Allah hattaka lobe wa kam avana ma bayan kurash ehendu ga nune ke denne hadith kurevi danna washe Allah hattaka timang tiba deke lobe wame
ehduga Muadh gefan vidalwani Allah hattakahi anekkas vidalwani ena ayki Allah hattake dennevima Allah hattakahi anekkas ena dennone ayki Allah hattake eguta timfaharu takurar kuravva Muadh gefan suwal kurevi sabaki Allah hattakama loibaki ei warugada loibbekam bayan kurama gotu efoga timange hedumuga hippawa kariya dammawa genno maffoga vidalwe Muadh gefan abshir ufa kuravvash ufa marikamga khabar libigannash فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمن كليك فان السوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفاتي قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قدسي حديث وحي كرفي وجبت محبتي للمتحابين في تمن إله تكا إكا كونك كدك لوبي أولي ميهن تمن إله لوبي واجب وجه نوت إبامي هن تمن إله لوبي لبينت الله سبحانه وتعالى أقول من إكا كونك كدك الله تكا لوبي بيما إله سبحانه وتعالى أقول من دك لوبي ودقن نوانت والمتجالسين في تمن إله تكا مجلس كونغولي ميهن تمن إله تكا بدلكم إشين دي هندني تنتنا جماوني الله سبحانه وتعالى تكا إله دين تكا إله دينه واهك دكما إله دينه دعوة ميستكون فورك الدين من إله دينه فراتون كرم وكنك مغا إبك وانبك مشورة كون أدي ميستكون إهي ومتكا وللمتباذرين فيه تمن إله تكا إكا كونك إهي تدي خيال فار كدي كونك مدد ده بيك مغوانا متمن إله لو بيك مچا واجب وجه هم الله سبحانه وتعالى الله تكا لو بوا مؤمن أرتكنا خاص سر غتوغا إبامي هونغي هيتكوغا لو بي أشغنوا أدي الله سبحانه وتعالى حكمة منتكمون لو بي جسوبون إبامي هون الدنيا متيغا إلهوغي فرابون لبي فهيكن لبيغندي إبا الله تعالى وحي كربني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هم كشورون إيمان وهي عمل كله ميستكون الله سبحانه وتعالى رحمن وانت إله لو بلفوته معنى لو بدفوته إبا تفسير المرم vidal wani أي الله سبحانه وتعالى إبامي هندك لو بيوديجن نوما أدي الله سبحانه وتعالى جه أرتكونج تريجا إبامي هنا مدوجا لو بيجسوم إما الله تكا لو بيقولون جسوبون إله لو بيوديجن نوما أدي هم إفادان ميستكونج هيتوجا إبامي هنا مدوجا لو بيجسوا إما الله سبحانه وتعالى على كودك لو بيوديجن نوما في رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني إذا أحب الله العبد نادى جبريل الله سبحانه وتعالى على كذلك لو بدرجنا نواف كم فانما جبريل كفانا نداء فوي وحي كرفه إن الله يحب فلانا فأحبب الله سبحانه وتعالى ميبني مية كذلك لو بدرجنا نواه هم بما كذلك كفانو أمية كذلك لو بواش جبريل عليه السلام أنجوه فيحبه جبريل دين جبريل عليه السلام أمية كدك لو بوداعنا فيحب جبريل فينادى جبريل في أهل السماء دين أرتوج أهل ورن إجمانا كي ملائكة بيكلنا جبريل عليه السلام vidal gowala inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu Allah subhanahu wa ta'ala meveni mi ku deke lobe wadi gannawa feti bekalun lobe wada gannawas huriha malaika bekaluna jibril alayhi salam angwa fayubuhu ahlus sama emi ku deke bimu uduge ahul wari man huriha malaika bekalun lobe wada gannawa thumma yuda lahu alqabula fil ard dem bimuga mistonge meduga emika meduga ruhuma qabul libigende emika meduga mistong hittoga loiba ruhum libigende emin argumenna engen dani loibaki argumenge kibaga hunna gharizai matiyode sifai emmem was danna kame
එකමක එලොයිබ්බකි අගුමෙන් බේනුහා ගොතක බේනුහා කොලක බේනුහා සිෆේක බෑලා බහන් ඔන්නෙච්චෙන්නු අවුන් කුරීරේක දෙන්නේ ගොත ලෝබි ඒ අලොකමෙන් බෙස්මෙ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ටකා අදා කුරන් ජෙහෙ නුත වාන් ජෙහෙ ලෝබිගා එහෙම් ෆරාතේ එෆෙම් වරුගා එලෝබිගා බෑවරින් නුකුරවෙන් අදි එලෝබි එලෝබිගේ සවබුන් එලෝබි අගොල්මෙන් වා ගොතකුන් ශිරුකුස් කුරවෙගෙන් දාකමෙ එහෙමම කුෆුරුගා හුල්වරිනා බෙහෙ ගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවා ෆෙවනි එබෑමි හුන් අල්කොන් කුරා තකිච්ච බුදු තකන් එබෑමි හුන් ලෝබි කුරේ මුමින් තකුන් අල්ලාහ් ලෝබි වාෆදා والذين آمنوا أشد حبا لله එකමක ඊමාන් කමුග අහුල්වරින් අල්ලාහ් දෙකවා ලෝබි එවරේ මා බොඩුවෙගෙන්වේ එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙක ලෝබි උමකි අලුකමෙ ඒ අලුකන් අල්ගොල්මෙන් කුරම් වානි ඒලා සුබ්හානහු වතාලා එවස් ෆරාතක බෑවර නුකුරා ගොතුග රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහුන් අබු උමාමා රදියල්ලාහු අන්හු රිවා කරවා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවිකම මන් අහබ්බ ලිල්ලාහ් අල්ලාහ් ටකා මීහකු දෙකේ නොත බයකු දෙකේ ලෝබෙජ්ජකම වානම وأبغض لله أدي الله اتكا إهم فرات الدك نوت إهم بعيد دك رولي أراك مبانما وأعطى لله أدي الله اتكا إن هيدكم اتشيدي هداك مبانما ومنع لله أدي ندي إفهتني نوت إكمكم إن مناوي جنني الله اتكا كمغوانما فقد استكمل الإيمان إنك إيمان كان فريهم وجه إنك إيمان كان فريهم وجه එම්බීම අගොන්මෙන් මීහකුදක ලෝබි උමුගාවස් ගෙංගුලම් වී මින්ගඩකි අල්ලාහ් ටකා ලෝබි වම්වි අල්ලාහ් ටකා නෆරත් කුරම්වි එච්ච දිනමුගාවස් අගොන්මෙන් අල්ලාහ් ටකා දෙම්වි මනා කුරමුග අල්ලාහ් ටකා මනා කුරම්වි ඒරුන් එමීහගේ ඊමාන්කන් ෆුරියම වෙගෙන් ගෙජ්ජ එම් බස් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆ ඉන්න මින් අවසaqi උරල් ඊමාන් ඊමාන් කමුගේ එම්මෙ මති දරජාගා හිමෙනනි අල් මුවාලාතු ෆිල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ටකා එක කොණකක ගුළුම් බාවා එක කොණක ගෑක්කම් බාවා හෙදුමේ වල් මුආදාතු ෆිල්ලාහ් අදි අල්ලාහ් ටකා එබ්බේ කොණෙබ්බේ කන් අදාවැත් රිවාන්ජෙන් එමි වර මුයි මොකමෙල් ලොබත ඛුන්නේ අගොමෙන් නකි මුස්ලිමුන් කමුග වීහිඳු අගොමෙන් හඳාන් කොරන් ජෙහෙන අවුන හම පොයින්ට් කොල්ලාෆා බුණෙන් ජෙහෙ කන්නේගේ වගුතකි අගොමෙන් වර බුණ අගොමෙන්ගේ නෆ්සුතකා මෙදුග විස්නන් ජෙහෙ වගුත කොල අගොමෙන් එකි කහලා නන්නමුග එකි කහලා ඔයවරතෝගා එඹොර මුන්දා දියුමුගා අගොමෙන් නෆහරුගා ඉස්ලාමී මි මතිවරි අඛලාග අකීදාග අගොමෙන්න නොහිෆේටි දියුමකි වර ගිනෆාර දිමාවකම එහි මූසුමකි අල්ගොන්මෙන් දිවෙහින්න මිකහලා කංකං වර බොඩ කුරිමති වමුන් දාන වගුතේ මි වගුතු අල්ගොන්මෙන් හිෆාටන් එබජේ අල්ගොන්මෙන්ගේ මි අකීදා ඒ අල්ලාහ් ටකා ගුළුම්බෙව්වුම අල්ලාහ් ටකා අදාවැත්තරු තිමා ගබූල් කුරා තිමා ලෝබි කුරා විෂ්ණුමකා ෆිකුර කමවානම ඒ තිමා එෆරාතක ලෝබිකො එහි තෙරිවා ෆරාතක මුගා නොත බයිකමුගා හදාෆා තිමාගේ විෂ්ණුමුගා නුරුහේ ෆද බයිකමුගා වීම ඒ අදාවැත්තරින් කමුගා හදා තිමා හිතු හුරිහා එච්චන් ඒ දොගු බුහතාන් කමුගා වියස් කොම්මෙ ෆද හුතුරුවා කතකෙල් කමුගා වියස් ෆතුරා දක්කා හිතුමුගේ හග්ගු වකි නමෙග්ගා සියාසතුගේ නමුග ඔන්නකම අගොමෙන්න දෙකවේකම වානම හගීගතුගා මී වර නොරක්කා තෙරිකම එක්ගොතක වෙස් හි කොරව්වාගෙන් නොවාන හිසා බෙල්ලවේනි සියාසී කංක නුලේ සියාසතුගේ නමුගා වියස් කොම්මෙ නමෙග්ගා වියස් අගොමෙන් දක්කා කොම්මෙ වාහකේකා කුරා කොම්මෙකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මීසාන් කුරවෙන් වසන් කුරවෙගෙන් දාන ඒක ජසා අගොමෙන් බද්දල් කුරාන් එහෙම්බීම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මි රුෂාතක අගොමෙන් ෆරවාත රිවාන්ජෙන් අල් මුආනාතු ෆිල්ලාහ් අල්ලාහ් ටකා අගොමෙන් ගුළුම් බාවා මීහකා නොත බයකා ගුළුම් බාවම් වානි වල් මුආදාතු ෆිල්ලාහ් අදි අදාවැත්තරිකම රුල්වෙරිකම වස අගොමෙන් බාවාම් වානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ටකා වල් හුබ්බු ෆිල්ලාහ් ලෝබි වාම් වානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ටකා වල් බුග්දු ෆිල්ලාහ් අස්ස වජල් අදි හැම එහෙම්මේ
argumen ruli ara mihe ko deke ruli arambanis Allah subhanahu wa ta'ala ge hagguga ila subhanahu wa ta'ala taka qiyamad dun lobati akhunne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawe matiyore maqamega Allah taka lobiwe ule mihumbe mi argumen ma bodu boren ufalan je kamennu kamaki hituge amale emmenge kibaga Allah subhanahu labwa fawa ihsas ehmima ihsas argumen battan kuramvi midennewunu matiyori manhajuge mach Allah taka argumen lobiuma Allah taka argumen nafrat kurmuge manhajuge mach erun argumen na libige medani adia khilaf matiyori kam Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu ge farapulun asfawa mi riwayatuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi kama ekale gfan Muadh gfan widalwani قال الله عز وجل قدسي حديث الله سبحانه وتعالى وحي كرفي المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء تمن الله سبحانه وتعالى متوري وانتكما هاب وانتكما اتكا ابيكو انبيكا لوبي اولون ميهن نور هدبيگموا منبر تك قيام الدوموان نور هدبيگموا منبر تك الله سبحانه وتعالى حضرتك نبي بيكلنا شهيد مس مقاما ادي ودا گنوا فدا متوري مقام مقامغا الله تكا دنيا متيغا ابيكو انبيكو دك لوبي اولون ميهن وگن دان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كروا فهم بس فلغان انني من ما تحاب رجلان في الله الله سبحانه وتعالى تكا دميه كلوب وجهك مفانما الا كان احبهما الى الله عز وجل اشدهما حبا لصاحبه دميه كو الله تكا اك كونه كو دكه لوبوا كمفانم الله سبحانه وتعالى edefaraate kur emme boda lobe odi gannawani ekakavur aneko boda lobe wi miha deke de miha ko Allah taka lobe waru egeteren emme boda enage akha deke lobe wa miha deke Allah subhanahu wa taala boda lobe odi gannawani kama bayan ko rawwa miwani mi riwayatu ga mi riwayat ki kuna udenne fadan qudsiya hadise hame gota kurifara gon dannawali riwaye asfa mi wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga bekala ku dannawani timanna ge akha deke lobe not mi wani bekala ku deke lobe wame ehd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi mihako enage akha deke lobe wa kamwanama ena eka angash Anas gefanuge riwayatuga Anas gefanu widalu wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga ebekalaku timange mi akhadeke lobi wame dennevi ma ekefanu hadis kurevi ena ekan angafin hiye ehindo nangaw me dennevi ma hadis kurevi angash den ebekalaku ena kariya diuma fawga mi dannawani inni uhibbuka fillah timan Allah taka tibadeke lobi wame ehinduga ebekadaku jawabuga vidalwani ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi ifarataka taka tiya lobiwi Allah tibadeke lobodi gannawande emima lobati akhunne Allah subhanahu wa ta'ala taka agumen lobe umuge mativeri manhajaki ege sobun algonmen duniya matiga iman kamuga hulwerin ebbe ko anebeka lobe qur'an kam kamugo wegendan iman kan hame kan algonmen kira minganda kawani ega algonmen kurimatiga mihage maqame tanawas kam mansib nonna erun algonmen na fennani innamal mu'minuna ikhwa emha mu'min takunni akhunta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawa bayan kuram gaterega hadis ge baki baga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fa wani wa in yakraha an ya'uda fil kufri
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ميها كفر الديوم النورهن تريومي إنا إكمن الله سبحانه وتعالى سلامك كربوا فنيكو ألفانا إنا فما لما فوري بدن إنا جتوغا نورهن تريكان أونان هم إيمان كموجي أصلكي إيمان كم ميها ليو مفهوغا دين إنا إيمان كمون بيروغا نديو إنا كوريمتشا كم حانة مدوري كمغاويس هم أقول كوريرة دنبي أبو سفيان رضي الله عنه إسلام بدأنا كوري رسول الله صلى الله عليه وسلم هرقل فنوفي سيتي فلو أو ما إكوغا إحسابوغا شامكراغا عربين جترين مكة قولورين جترين ويفارين أسرني كومبيتو بلا هودير أبو سفيان أدي إكلي فان غاريوغا تبي قريش فانغا باي أمي هنتي بكم خبر لبيكين أنا كدربارة جنس كورون سوات رغم مسيرة تقص أدوان أقول مي سلسلة قص أدي علوم القرآن سلسلة قص ميواه كاغ متشواك دكافوان سؤال كوري سؤال تكترك همين إكلي فان إيمان بالجميع كتير من كتيرين دينهم بيروجن دهج إهدوغا أبو سفيان إيه جواب ده ميدار وني محمد غفان إيمان بالجبس ميهكو إيجو دوك الله فنودي إيمان كم بيروجن نودي يرقول لك أي فتوجي أهولوري إني تندر دنك يواجن هوري فيتكون كيوا علم لبيفا وامه كوري سماوي فيتكون علم لبيجن هوري مه أقول نهم بجن دنبي زمانوغا يهودين كمغاويس نصارى كمغاويس ويريكن كورني إباميون كتريغا تيبي تندر دن ميهون إم كيواجن إم علم مري ميهون أي حقيقتوغا قومكن أدي مجتمعكن إم مهم مغوي إباي كتريغا تيبي تندر دن علم مغنيجن تيبي ميهون إباميون كمچا ويريكن كورمون ديو إهم بما هرقلكي ميكن كن دن ميه كمغاواتي أبو سفيان رضي الله عنه دفع من جندي هوريها جوابك فهم هنا تعليق ورفع جواب دفع من جندي إيه كتريغا إيه بدار وني إيمان كمكي إكادتشك إيه فني ميرو كان هتن إحساس كروي إيمان كموجة لذة لبيج كمفانا ما دين إيه لذة بيرنين نوان بيروا كان هنا نيدين هرقول مي كانك إنجفا هوري ورو أقول من إنجي إم بدو هيك كي مهوريها واه كنيمال مفوجا هرقول إبوناني تمنى إنجي إكلي كفان تمنى فايدة شو قامي واتنا أكو قامي لو كوربان أدي تمنى أي إكلي كفان كون كورين إنغون نما دتور هدافا غوس إكلي كفانو غاريها غوس إكلي كفانو غفامبل دون نما دينو مقولو نيمو مي كان إنجيتي فايتكون أنغني فاواتي به إنا بيان كوري حقيقي تدي أقول دني رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريوغا مكة إسلام كم كوري كولغا مكة غهول ورين قريشون إمام في صحابي بيكالونا بدت أنيات الدمون دين لغا إكلي كفان حديث كوري تباميهم අවශ්‍ය ගන්නනිය කුරීගේ උම්මෙත්තකුගා ඊමාන් කමට්ටක බොල් මෙදුගා බොඩු කිස් අලා දෙෆණි කොල්ලේ ෆවේ එකමක එබෑම දීනුම් බේරෙන් නොවේ දිරි හුට්ටා හමා කට්ටා මහා වකිකුරේ ෆෙබවේ එකමක එබෑම දීනුම් බේරෙන් නොවේ එමෙ අගොම්ම නැංගෙන් උමර් ගෆානුගේ දුවස්වරුගා හයර් කුරවණෝ සහාබින්ගේ ලෂ්කරෙගේ හාදිසා එගතරේගා වෙරිකන් හුන්නවි සහාබි එකලේ ගෆානෝ රස් ගෆානෝ කෑරිය ගෙන්ගොස් එකලේ ගෆානන් එතන් හුෂෙළු මෙ හුෂෙළු දීනුම් බේරු උමුගේ එකකි දවෝත හුෂෙළු එගතරේගා වෙරිකමුගේ දෙබෑකුල බෑ දේනකම වෙසෙම්මෙ ෆොන් දෙන්නවුන් එකම එකලේ ගෆානෝ විදාලවනි තිබාගේ මුලි වෙරිකන් දිනස් තිමන් කලේ ගෆානෝ මිගො දුණු කුරාන විස්න වයින්ගත අගොන් මෙන් ඊමාන් කමුගා එබේ කනුන්ගේ සාබිතුකම් හොරි මින්වරු
mihira wahakata ki huriha zamanek go sawgon men en ibre libigan nan huri wahakata edo ebekelun e sabitu wadagen nevi duniyawi hayatuge mi kuda wagut koluga magun kassage nudiu mattaka iman kamuge foni mirukan hituge tereya verive fawati eme ekade gfano vidalawani tiba garas gfano ge muli veri kandinas timan mige du ko nulanama den ekade gfana biru dekkumo gotun e angani bodu teoche kekkuma efo ekade gfana dakkani ekade gfano kurimatiga teoyti rangala warugadiyan enduma foga e teo gonduge tere ekade gfano wattale wenekam e teo gonduge tere vettijjikam avvanama hama katta maha wogutum wakiwegen dafada warugada teo gonde manzaro dekuma fo ekade gfano emmefon ekade gfano e teo gonduge tere wattale fane kamuge inzaru devunu hindu ekade gfano kiriti kurevi ehindu garaske fanan hivi ekade gfano kiriti kuravani eteo gonduge tere wattale fane tikama ehem wegen gos ekade gfano ambura adun dinum bero edana kamugo ummiduga ekade gfano hushalima vidalwi timan kade gfano ammi derewegen rowni mi alifan ganduge tere wattala adagen dairuga timam gemme furanen hurime timam ge enhas furana hurikamuga vies e alifanganu ge tereya watta andalan timam ruheme islam dinattaka emme fon rasge faano hadane goden huswegen enage lashkaro kurimati ganu tenaga rayitun kurimati ga abdullah ge faan balivejje kan dekku mattaka ekale gfana husani hame kan timannage boluga bosde nikuriga erun kale gfana minimum ko du kollana ekale gfana vida nune ke timan kale gfana ekanye nune timan kale gfana ga hayir kurefa tibi huriha muslimun du kollan jehen eme huriha muslimun ge difaa ga hame kan ekale gfana kurevi kamaki emmenge furan salama kurumattaka enaga nikuriga bosdifa embori wadagenne madina umar gefana mi wahaka kiya devima ekale gefano vidalwani ekale gefano wadagen ebe kadege nikuriga bosdeva vidalwani ekale gefano ge e amalattaka e sabitu mattaka adi heddevi hikumetteri hikumataka algonmen komme mu'minegge macca komme muslimen macca ekkameke ekale gefano ge istighfaruga bosdinuma emi hadisa taka algonmen balala erga algonmen na fenigen dani iman kamuge fonni mirkumu kurimatiga aniya amerikan kitemme bodu kamuga vies adi duniyawi hajaten nota duniyawi mansiben nota duniyawi tanawas kame husholun kamuga vies iman kamuge faratun ebamihun dilla nulanek em rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kor mifad aqida en algon menge mihegge terega kibaga hurejje kama vanama kobato etinka makki emme lobiwa farataki allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam kam gavu evure bodu loben eves farate dekenu ei komme mihe komme farate kam gavis hemmi mastuga lobet khunne algon menna kushakan araya ganeven algon menna uredumaka araya gan not algon menna wajibakum manawu magina faharan algon menna annani algon men lobiwa kommes kame kommes wazifa kommes mudale kommes farate ekankamuge sabun algon men wajibakan horaseligendani nuwata haram kamaka araya gatuma magufai wegendani ema en komme kame kurimatiga algon men allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam dekewa lobi iskure vijjiya algon men nan ekan kamun salama bebe wajiben algon men kan neelene allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam dekewa lobi en huriha kamaka echka vor bodu vijjiya algon men nuhi fata ne wajibun manay nukuran wajiban hurhen nalane sobaki emme lobi wa farataki allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam haram kamaka algon men ka are nugenewene e lobi algon men egotan horejjeya e algon men
lobewa kamek kamugavies nuwata algon men dahivetiwa modeleng hodum dahiveti kamugavies nuwata algon men lobewa insana kattaka kamugavies ehmima algon men salame kan libigendan nikam balla Aisha radhiyallahu anha gariyoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behegotum sual denno nekale faanu gandor kolutawga uluwa gota behegotum ekamana vidalwani ekale faanu sallallahu alaihi wasallam timam be kamaluna gandor kolutawga masake koddevva agga koddevva badigege masake koravva amille fulu masake tavs koravva uluvvai adi hi samasa kovves uluvvai efo nama dogutu wadijje kama vanama nuwata bangige adu iwijje kama vanama timam be kambalun nuwas neffade hisabun ekadege faanu timam be kambalun adu koravva fa nikume wada gannave miskita nota jamaata nota namada mi ihsas ge sabun algon men kuringa gon denne fadang algon men wajib takadi ma ya genesden en huriha kamen algon men ge kariga onna lobi kuda kuran jehe Allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam deke algon men wa loy bavre iradu korbe algon men den mi mawduga hore hadis taka ali alwala dengan rega waka dakkamun kuriya dan insyaallah miharu agome mi kuriya gendani iman kamuge chapter nota kitabul iman ge ekeki hadis tan agome irada kuraviya dengan rega wes waka dakkani Anas radhiyallahu anhu ge riwayat ka behe gotun dua ka Allah subhanahu wa ta'ala agome ila subhanahu wa ta'ala ya ila subhanahu wa ta'ala ga nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya vure evs farat deke wa lobe bodu nuwa ba ekkamuga levvun adi hama hemme argumen mihe ko deke lobe wani nuwata nafrat quranius Allah taka kamuga levvun adi hama hemme iman kamuge matiwer neumen Allah subhanahu wa ta'ala argumen devwa kufurun argumen salamek kore mafahuga den argumen alifana fumma lama nuruhe fadang argumen iman kamun kufra diuma nuruhe be kamuga umuge sabun iman kamuge foni miru kan argumen ge hirterega la fada matiwer iman kamega hulurin kamuga levvun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.